Tashtele manja yurin samala ani gonda da jurumbuchila jeigin zata Thomasra ta training go tune angi ki lonse yunyu chi ni thieirwa ta khasanga ki lodi na lo la ta jada sum shi ni drosarwa nga zu tanga drosarwa ta tringi ki tanga da dewi ki tuatne khashi chi la wo samsra ta nga zu tina thambo ki tuatne de kharire shalasna ni几岁你几岁你là nó chang rồi chỉ là nó đi là khát lại đấy rồi岁là nó lo old lại đấy đang ở chỗ cái phí thôi này lo rồi你几岁là nó anh ấy chang how old are you chang lo khát gì lo đi chua rồi chua thế như ba đi ở chỗ này đấy 我30岁，我俺说30孙去了，岁那是那罗，我30岁，俺罗孙去一了是30 means 30 right 30，孙去了，岁那是那罗 old， 我30岁，俺罗孙去一了是。Chranki lotse de chenche de la jibu gaira sunchu de you can say 我25岁 ngalo nishangai 我17岁 ngalo chudin ira chranki de jibu ja bo jibu tanga jibu ja 我的岁你下来我30岁 ngalo sunchu ira OK， 第七了，你把的，你家有几个人？你家有几个人？你家了是呢？全给囊了。Your home 的 ，your family 来的，你家全给囊，有了是呢？约吧哇，约吧。几个了是呢？here 的了开始开始了我了是呢？question 开始，哇，几个？人了是呢，me 囊 me， 你家有几个人？切让啦，囊 me 卡车约了。How many members in your family 了啦？你家有几个人？你家有几个人？第two啊，那嘞，我家有4个人。我家有4个人，我家了是呢人呢，有了是呢约把我 have， 4了是呢西罗，个人是米西。我家有4个人 ，There are 4 people in my family。我家有4个人，我就拿了米西约了是。OK， 答题去了。你的生日是几月几号？你的生日是几月几号？你的了是呢？chranki了，chranki。生日了是呢？birthday 了，冲个节假日了。chranki 冲个节假日过，你的生日是了是呢？red 了 is right。几了是呢？卡脆的，月了是呢？到啊，几了是呢？卡脆，号了是呢？切巴的 date 切巴，但全给这个的到啊卡的切巴卡脆的了。你的生日是几月几号 ？When is your birthday 啦 ？Your birthday which month which date 来的，不是当然就过了。你的生日是几月几号？ Right? When is your birthday? Your birthday which month? Which date? 你的生日是几月几号？这题我啦，全给通过的，大话卡的，猜卡的了，的猜巴了苦过的，的大话了苦过。OK， 答来的。我的生日 ，my birthday， 你给通过的，这个关的大家弄下。我的生日，你给这个是了是那热哇，9月
9 means guruagu. 9月的到啊古巴了 September 哇9月1号 Date 1到底记了？我的生日是9月1号。My birthday is 1st September 了，到啊古比基才记了的了。오늘 right nga zuki tanga chipochi tiere shenba chang ki ma shu share 我的生日是9月1号 니기 제가 내 다와 구비기 채치레스 the number 4的今天是几月几号今天是几月几号今天 today 3了是了的几月大话卡车几号七八卡车了3大话卡车七八卡车了你的几八了主要送吧的几八了几月几号几月几号几八了大话卡车七八卡车了 OK 今天是几月几号了大家打今天是2019年6月14号今天是2019年今天是3热了啊2019年 means year 咯今天是2019年6月14号现在 to be dari 现在 to be dari 就是了 3你都这个咯现在 to be dari 就是了今天是2019年6月14号是吧OK 但能帮我给大家啊请问现在几点请问现在几点请问了是呢给这学了了我看这跟着学了了是吧 they respect what 去下去你啊请问现在谈的几了是呢开始了啊点了是呢出现了过过出现请问现在几点了跟着学了谈的出现好这里啥了请问现在几点了 What time it is now 的谈的出现好这里啥了请问现在几点 OK 他连着看着现在谈的 now 谈的了现在3点就是送吧了3点半 means half 下个现在3点半3点半3点半就是送的下个 now is 3:30了3:30 3点半3点就是送吧3 o'clock 半 means 30 minutes 了干嘛送去现在3点半等的就是送的下个 OK the 6th to 你的电话号码是几号你的电话号码是几号你的了是呢 chunky your chunky 你的电话 means 卡巴 phone 电话号码 means 按照 number 号码按照 number 卡切的 that means what is 的卡的的你的电话号码是几号 chunky 卡巴按照卡切的 what is your phone number 你的
电话号码是几号？ Chrangi kapan andrang katsirelas. Da koshin lende lelhaure chrangi dini pa dimasi shuere dimasi. Di jolula chrangi kartire chrangi kapan andratir. Ha ngastada. 我的电话号码是你们许多啊 My phone number is My phone number is Niki kapan anda ne lejra Niki kapan anda na 98843 98843 right datini pa chrangi tere chran khapa anda khatsina tanga zo khapa anda ladika sa thanga chi chi lai re bena guje ge da lai yang a zo 988的里面0432的里面thanga chi chi lai re okay 我的电话号码是98843来着啦 o tiri nga zu tuwa tu ga la jangi ro sa ni mi thu ne tuwa dimba chine ngi la gi ro ta ti nga zu gi lon se cha ma sha nge la ngi gi thema chi lo gi ro in chan zu ta ru xia okay ta thambo de ni ji sui ta ti le la 我30岁我30岁你把的你家有几个人你家有几个人点连了我家有4个人我家有4个人松巴的你的生日是几月几号你的生日是几月几号点连了我的生日是9月1号我的生日是9月1号是吧今天是几月几号今天是几月几号今天是2019年6月14号今天是2019年6月14号请问现在几点请问现在几点现在3点半现在3点半主吧你的电话号码是几号你的电话号码是几号他第几了我的电话号码是98843点进来全了呀罗他点到了 A 参嘛9的 A 参嘛9的 B 参嘛0的是吧这里我就进呢 ani chiwa tu mi jangi ni chanso mandro ni ya puch lo ru chi ni phentu yu bi re wa yu a ji la nga chun ta mi thu ni ro chwa chi thu shinang